Wengane zakwethu uThibela useveze okuhle sekwenzile ngaphasi kwamagidangoma uKhuzani njengoba phela sesiya nemoto yohlobo oluhamba phambili. Hayi ke wengane zakwethu ake ngithathe lithuba ke nginibingelele ngimbuso sithi MTV ngithi nje masaqala ungena la kule channel sicela wenze kulungile upress phela usubscribe no notification bell uzibe emathubeni amahle okuthola wonke ama video azophuma la kule channel. Hayi ke wengane zakwethu njengoba ke sazi ukuthi uThibela uyigidangoma phayana kuKhuzani useveze ukuhleke njengoba ke esakhe nomuzo omuhle njengoba nibona ke wengane zakwethu wabese ke wasika nemoto yohlobo oluhamba phambili lwaka Mercedes Benz. Uma ngaba ke sikhumbula kahle ke wengane zakwethu ngonyaka odlule uThibela uye wasika imoto yakwa Toyota iCorolla. Wengane zakwethu ke abantu enkundleni zokuxhumana bawuvale ke umlomo ngonyanyavu lomoto olusuke uyena phela uThibela phela njengoba eyigidangoma kuyena pha uKhuzani kanti futhi ke bancoma umqondo wakhe nokwazi ukuba asebenzise imali ngendlela. Baphinde ke bancoma ke noKhuzani ukuthi cha unaso ke isandla ke esithambile esingena kalula ephaketheni njengoba ebethi cha futhi ke amagidangoma uwakhokhela kahle. Abanye ke bathi no uThibela engazi ukuthi ukhona into ayenzayo ecaleni wemadoda ke injalo ke indaba ke wengane zakwethu thina ke simbuso sithi MTV ake sizibambelana sithi nje ayihlangana kwi video elandelayo.